O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au alo maia o tala lau Radio Samoa. Le ai se sau I lalo o le tau o le penisini, ma o le alu alu ai pea whaapea. Whaamawina I totono o le whaava I aso walu, o le penisini iwa tasi, o le analo I lunga I le wha tesi fitu pa sene lo na tau, ma o ai le luata la fitu valu sene. O le iwa valu wa wha au popo o le lima tesi lima pa sene, ma wa sau wha I ai silia ma le tolu tā la a o le tiso, walu I lunga I le valu tesi ono pa sene. Moli ma waile to atele e pei o le ana muta loa le fesoa soani ale malo na ma waile wha mama a venga I le tau o le penisini. Langona loa le whainga tā. Ua sa waile tā alo sanga e toe wha a fo I mai le fuel subsidy po le fesoa soani le nei ale malo. Pei tai, ua manino I saunoanga al pale mia Chris Hipkins e le o yaise wha moe moe o le malo e toe whaia. Tu ua I ai le national le malo I le tele o lana wha alu. Le ua mafua I ona wha te tele le inflation. Ai mai le Automobile Association o le aafia o le sapalai mai Saudi Arabia, le isi mafua anga o le alu I lunga o le tau o le penisini I le masina tālu ai. E le opopole tele le minista o leo leo I le whaatawa nau mai o au se tālia I leo leo New Zealand, peitai, mai le uni e tatau o na wha ai tete. O le ufa alau I loa se tasi o polo kalame a Queen Selani o lo polo misi mai I leo leo New Zealand. E le ngata e maua lulunga totongi pe au atu I au se tālia e whai ngā alwe ngai. Ai ole a maua fo I le tupe e tā pena atu ai. E iwa sfuluwalu afe tā lale totongi a mata le olo o sau I le whaasala launga o lo mia I lunga o nusi pepa. Tusale e luas fultolu afe tā la e sili atu ai nai lo le totongi o le leo leo o lo o maua I New Zealand. E le ngata I lea ole a maua fo I le luas fulu afe tā la e whaata pena atu ai le no fo I au se tā lia. Fai mai le Minister Jenny Anderson e le opopole ai. Ai mai le sui o le uni whaapele peresetene o le asosi o leo leo Chris Cahill e tatau I le Minister o na wha ai tete. O na ato e tepa I nai masina walu e whai tau se lau leo leo New Zealand wo. O le lei fo I o totongi o whaalawi lo mai o se tō sina tele lea I leo leo la iti. Ma le isi a wha au popo ne I ai matotongi o wataimi wā tili ai o na whaingata o na e le totongi ani o wataimi o leo leo I New Zealand. Mai le pale mia Chris Hipkins e fōlinga mai o loo mawhanawhana fo ia o lo o le lei totongi o leo leo New Zealand. A whai atu mai le national I le palo ta tele le atunu ia o ke topa. O le aia whaasaina telefonia whanau a onga I taimi a o iai ia onga. O le saunoanga lea le taitai o le National Christopher Laxena na nafi. Ma le tala o se whainga se I tau fe soa soani ai le pa u o tau ma whainga whanau a onga. Lea o lo o iai. O le aso atoa lea u whai mai Laxen e whaasai telefonia whanau a o iai ia onga. Ma o whanau a onga e a whiaio I lātou ia onga tūlanga lua whaapea kolisi mawalulunga. Pei tai o se whainga o le atu atu lava I le a onga le whaitalia, pe whaafewhea o na whaatau nuu. Ma e iei lava fo I le whaatangana whaapitoa mō whanau. E mo o mia pea le telefoni o na o mafua anga tau le soifua maloloina. A whai e tau nuu le nei suinga o le a o tutu sailoa New Zealand ma se tete o au se talia, le awa whaamalo sia tu la fono nei I taimi o a onga whanau. Ua tatalo whaatala noanga o loo tu umaiai tangata au ki lani le avanoa e whaaleo ai fina ngalu. I le fuafuanga I toe whetu una iei le sawa sawa whaatapu la o ta vale. O le Auckland Speed Management Plan luafe lua whaanga I le luafe lua fitu. O loo tau la I le whaasau ino soifua o tangata. Ma ua whai mai le Auckland Transport e alai se pepo whaamtalanga o lona manaonga. Ia leto iei se soifua mau po o manu anga tu ngā foi o na o whaalavlave mafua mai le sawa sawa o ta vale. O se teu te unga o loo whaapitoa I le sawa sawa whaatapu la o awala o loo lata ia o ngā whanau whaapea town centers. A o tatalai whaatala noanga o nisi o tangata au kilani e le o a wai le suinga. O na whai mai o le umi ai o le taimi o whemalanga inga. O loo tatala le nei whaatala noanga se ia o le asolua valu au kuso. Ma o loo iai fo I whailua inga whaia whaafesanga I e sanga whaapupula atili ai fuafuanga a le Auckland Transport. Tala whaaiu, e o mai le taimi o talafou ato e solonga le leife malanga inga vaalele I le malai vaalele I Wellington. O le malose la isa to ulu I le tau nei. E le ngata o le ana whaatua iai nise whai ngā malanga vaalele ai whaapea ai foi ma malanga trains. O le ua whaau e pasi nisi o whai ngā malanga trains I Wellington. Whiwa I le laina I kapiti ma Johnsonville o na o le aisa toa. I le South Island, o le ua maua mai reported tau nei watanu mia mai le malose le aisa to ulu. Ma e whaau watu ai ana nei se ia o le tae au a tae au e tu samalapata inga.
Tala na o le nei tae au, manuia le aso.